Betty Vlog One. Mwiriwe muraho, njye ndi Betty. Ndagushimira wowe tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana abane nawe. Mbere ya byose ndashaka kwisegura ku bantu bansabye urutonde rw'amazina yo mu gatabo k'umukristo, ariko nkaba ntarayabagezaho. Ntago nabyibagiwe, nta nubwo nabyirengagije, gusa mbashaka kubanza kwitonda nkabaha ibintu byiza kandi byizewe mbirimo rwose. Nta gutinda, uyu munsi mbafitiye urutonde rw'amazina agezweho wakwita umwana w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa, amazina abiri ajyanye. Nimba uri umukunzi w'amazina abiri ajyanye, ntucikwe. Kadutangire. Duhereye ku rutonde rw'amazina abiri ajyanye wakwita umwana w'umuhungu. Ku mwanya wa 10 turahasanga amazina Ishami Tegan. Ishami ni izina ry'ikinyarwanda, Tegan ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Irelandi, rishobora no gukomoka mu Bongereza ba kera, rikaba risobanuye umukundwa. Ishami Tegan. Kadukomeze no ku mwanya wa 9 aho dusanga amazina Cyomoro Baris. Cyomoro ni izina ry'ikinyarwanda, Baris ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Turukiya, rikaba risobanuye amahoro. Cyomoro Baris. Dukomeze no ku mwanya wa 8 aho dusanga amazina Nganji Legi. Nganji ni izina ry'ikinyarwanda, Legi ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Cyongereza, rishobora no gukomoka mu Baratini, rikaba risobanuye umujyanama. Nganji Legi. Ku mwanya wa 7 turasanga amazina Isano Varen. Isano ni izina ry'ikinyarwanda, Varen ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye ugukomera cyangwa se ubuzima bwiza. Isano Varen. Nta gutinda tugende ku mwanya wa 6 aho dusanga amazina Imena Liz. Imena ni izina ry'ikinyarwanda, Liz ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye ishyaka. Imena Liz. Ku mwanya wa 5 ku mazina abiri ajyanye wakwita umwana w'umuhungu turasanga amazina Cyusa Mantra. Cyusa ni izina ry'ikinyarwanda, Mantra ni izina ry'abahungu, gusa rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye indirimbo cyangwa se indirimbo zera, rishobora no gusobanura isengesho. Cyusa Mantra. Ku mwanya wa 4 turasanga amazina Lamba Willis. Lamba ni izina ry'ikinyarwanda, Willis ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Cyongereza, rikaba risobanuye ukomoka ku bushake cyangwa se uwari ukenewe. Lamba Willis. Ku mwanya wa 3 turasanga amazina Mizero Oken. Mizero ni izina ry'ikinyarwanda, Oken ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye kwihangana, rishobora no gusobanura imbaraga. Mizero Oken. Ku mwanya wa 2 turasanga amazina Ndiho Grady. Ndiho ni izina ry'ikinyarwanda, Grady ni izina ry'abahungu, gusa rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umunyacyubahiro uzwi. Ndiho Grady. Ku mwanya wa 1 ku rutonde rw'amazina abiri ajyanye wakwita umwana w'umuhungu turasanga amazina Shingiro Kendricks. Shingiro ni izina ry'ikinyarwanda, Kendricks ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bongereza ba kera, rikaba risobanuye umutsinzi ukomeye. Shingiro Kendricks. Kadukomeze no ku rutonde rw'amazina abiri ajyanye wakwita umwana w'umukobwa.
Nta gutinda, ku mwanya wa 10 turasanga amazina Irebe Obinna. Irebe ni izina ry'ikinyarwanda, Obinna ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Nigeria, rikaba risobanuye umutima wa papa. Irebe Obinna. Ku mwanya wa 9 turasanga amazina Kamikazi Ohana. Kamikazi ni izina ry'ikinyarwanda, Ohana ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Hawaii, rikaba risobanuye umuryango. Kadukomeze no ku mwanya wa 8 aho dusanga amazina Rumuri Amit. Rumuri ni izina ry'ikinyarwanda, Amit ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ubushuti. Rumuri Amit. Naho ku mwanya wa 7 ku mazina abiri ajyanye wakwita umwana w'umukobwa turasanga amazina Kirabo Starry. Kirabo ni izina ry'ikinyarwanda, Starry ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Cyongereza, rikaba risobanuye inyenyeri nziza. Kirabo Starry. Ku mwanya wa 6 turasanga amazina Akogutona Aurelia. Akogutona ni izina ry'ikinyarwanda, Aurelia ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye zahabu. Dukomeje kubashimira mwe mudahwema kudukurikira no kutwereka urukundo. Mwakanze subscribe, muduha like, muduha comment, ndetse namwe musharinga video zacu. Muri abantu b'ingenzi cyane. Nta gutinda ka dukomeze ku mwanya wa 5 aho dusanga amazina Ibambe Haven. Ibambe ni izina ry'ikinyarwanda, Haven ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Cyongereza, rikaba risobanuye ahantu harinzwe cyangwa se hatekanye. Ibambe Haven. Ku mwanya wa 4 turasanga amazina Ikuzwe Eloise. Ikuzwe ni izina ry'ikinyarwanda, Eloise ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye indwanyizwi. Ikuzwe Eloise. Naho ku mwanya wa 3 tugana ku musozo turasanga amazina Gitego Jovi. Gitego ni izina ry'ikinyarwanda, Jovi ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Amerika, rikaba risobanuye umunezero cyangwa se kugira umunezero. Gitego Jovi. Naho ku mwanya wa 2 turasanga amazina Kirezi Miti. Kirezi ni izina ry'ikinyarwanda, Miti ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Egypt, rikaba risobanuye umukundwa kuri Amun. Amun yari imana y'Abanyegiputa. Ku mwanya wa 1 ari naho dusoreje urutonde rw'amazina yacu, amazina abiri ajyanye ku bana b'abahungu ndetse n'abakobwa, turasanga amazina Juru Arianda. Juru ni izina ry'ikinyarwanda, Arianda ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye utunganye cyane. Juru Arianda. Wakoze cyane kubana natwe. Ntuzacikwe na video ikurikira.